Ni inkuru zigezweho zemeza neza ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga izi ngabo za leta ya Kongo zaje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe ambushi karabutaka mu muhanda Bukavu Uvira. Uwo muhanda ukomeje kuberamwe ibitendo bikomeye cyane, aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane, bahangana na AFC M23, ariko bigasa naho bibagoye cyane. Intare za Sarambwe nyuma yo kurekura ibice bya Bijombo, Sange, Kabunambo na Plaine de Ruzizi ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho, bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bibwiye neza ko ibintu bibaye amahoro M23 bagomba kuyikurikirana paka bakayigeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse aho bivuga neza ko ngo bagombaga no kwigarurira uyu mujyi wafatikanyije n'abakomando bakomeye cyane b'igisirikare cy'u Burundi. Umupango wari wapanzwe wanogejwe, nyamara ibikomeje kubabaho mu by'ukuri bisa naho ari ibintu bibi cyane batigeze bateganya. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhura nacyo n'uruva gusenya kiri kumwe n'izi ngabo. Ubu tuvugana batezwe ambushi ikomeye cyane mu makorosi yo mwabiri ya bice bituruka mu muhanda uva mu bice bya Kamanyura werekeza hariya mu bice bya Uvira, ndetse nyine n'umuhanda mugari uturuka hirya za Bukavu. Aha rero hongeye kubera imirwano ikomeye cyane. Ibimodoka bigera kuri 3 by'igisirikare cya leta ya Kongo ahari kumwe n'abarundi. Aha rero bakomeje gukorosinga muri ibice 23 irabareka maze baza kurenga umurongo ntarengwa. Intare za Sarambwe zirabacucuma karahava, hagaragaye imirambo myinshi cyane, ndetse ibimodoka bimwe biri gushya bikongoka. 23 yongera gufata n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu muhanda ukomeje kuberamwe ibitendo bikomeye cyane kugeza kuri ubu, ntabwo uri nyabagendwa bitewe n'iyi mirwano yamaze kuhabera, ariko M23 iri gukora ibishoboka byose ngo abaturage bongere kugaragara bajya mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bo bakomeje kugenda baririra mu myotsi nk'uko biri kugenda abigaragara. Ni inkuru ziteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo. M23 yo ikaba iri kwitera hejuru nyuma yo kongera kubanyuza akanyafi bahana ku buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bemeza neza ko M23 isa naho nta mikino na mikeya ifitiye iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana hasohotse amatangazo agera kuri 2. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyerekana neza ko M23 ngo ibice yavuye mitigeze birekura, kandi byamaze kugaragara neza ko abo basirikare aribo bari bamaze kurenga umurongo ntarengwa batamenye ibice bagomba kugarukiramo. M23 kubarikurira ibi bice ntabwo yigeze bijya kure, niyo mpamvu bakomeje guhura n'uruva gusenya. Bibwiraga neza ko intare za Sarambwe zamaze gutorongera, nyamara zahise zishinga defense zikomeye cyane, ndetse n'abasore babo baracyabarizwa mu bice bitandukanye bikikije iyi misozi, aho izi ngabo za leta ya Kongo ziba zibwira neza ko itegeko ryatanzwe na Amerika ryo kubahiriza agahenge k'amahoro kugira ngo M23 ive muri ibice ryagombaga kubajyana, ndetse batongera gusa n'abongera gufata intwaro. Nyamara ibi byakomeje kugenda bibashuka cyane, kuko ntibiri kubuza intare za Sarambwe kongera kwirwanaho ndetse no kugoba mu nshingano no kurinda ibirindiro byabo bishya, mu gihe benshi bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe zahamuye izi ngabo ku buryo n'ibice barekuye hatarashirwamo ibirindiro bitandukanye. Bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bamaze kwicwa, ndetse aribo bari muri kontrole yo kumenya aho M23 iherereye, ndetse n'ibirometero ngo yabirimo kugira ngo bamenye aho bashyira ibirindiro, byatuma mu gihe M23 yabitekereje kugaruka muri ibi bice bitayorohera. Nyamara byabaye nka wa mugani wa bwa bushwiriri, kuko bagiye ntibagaruka. Ibintu byatumye rero benshi bakomeje kwibaza ibi bisirikare byombi, yaba abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, imipangu yabyo, kuko bakomeje kugwa muri ibi bice. Bivugwa neza ko ari ibice byarekuwe, ariko bikaba bikomeje gutakarizwamo ubuzima bw'abasirikare benshi cyane. Hakurya mu Burundi bo barabwirwa inkuru mbi buri kanya, kuko abasirikare babo ni bamwe mu bakomeje guhura n'uruva gusenya kuri ubu butaka. Ubu tuvugana hongeye kumvikana inkuru y'abasirikare b'abarundi bongeye guhangana na twirwanaho hafi na Puezero, nibura mu kilometero kimwe, aho bari kugaba ibitero Minembwe, ndetse bivugwa neza ko ari ibitero byari bikoranye imbaraga zinyuze ku butaka, aho bari bafite tanka z'intambara ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat zose zagombaga kwifashishwa. Abarundi rero baje guhagarikwa na twirwanaho, bivugwa neza ko ishobora kuba yafashijwe n'izindi mbaraga benshi bakeka ko ari AFC M23 baza gucucumwa muri ibi bice. Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, mu gihe M23 n'amadubo bakomeje kuba babyinira ku rukoma.
hongeye nanone kumvikana inkuru zikomeye cyane zemeza ko icyorezo cya Ebola kitoroheye na gato y'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bemeza neza ko intege nke ziri kugaragara ari uko bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bajyaga kuri front line ndetse n'abatangaga amabwiriza y'urugamba bamaze kwibasirwa n'iki cyorezo ku buryo bukomeye cyane, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo ntikirasohora official statement yerekana ko Ebola yaba yamaze kugera mu gisirikare cyabo, mu gihe 23 yo mu bice kontrola iri kugenda ikusanya imibare y'abaturage ndetse ikanayisohora yerekana ko hari abaturage bamaze kwandura iki cyorezo cya Ebola nko mu mujyi wa Goma. Duheruka ku munsi w'ejo batubwira 184 ndetse 23 igakomeza gukora igishoboka cyose ngo baze kwitabwaho, ariko mu gisirikare cya leta ya Kongo bo bararuciye bararumira ibiri gutuma abasirikare babo iki cyorezo gikomeza kubuzuramo ari benshi cyane. Binavugwa neza ko hari n'abatangiye kwicwa n'iki cyorezo, ibintu benshi bavuga neza ko biteye isoni, ariko bikaza kurangira byose byegetswe kuri Wazalendo ngo nibo nzererezi zishobora kuba zazana iki cyorezo mu mabaragisi y'izi ngabo, aho rero hatangiye no kugaragara kutumvikana hagati ya Wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara ku murongo wa telefone, umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo hariya mwabira bice asa naho atashatse gusobanura byinshi cyane kubivugwa, ariko benshi bagaragaje neza ko ari ukuri, kuko bavuga neza ko hari impfu nyinshi z'abasirikare ba leta ya Kongo bari gupfa ndetse abandi bakaba barwariye mu ibitaro bya Uvira bisanzwe byita kuri abasirikare, bikaba bisa naho byamaze kugenda byuzura nk'uko bigenda bigaragara, aho benshi basobanura neza ko uru rugamba rwamaze kwivangamo n'ibyorezo, ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo nubwo gisanze gitsindwa, ariko noneho byarushijeho kuba byorohera amadubu kuba yabasha guhangana nabo. Ibitero bya drone uyu munsi bisa nkaho bitaragaruka hano Minembwe ndetse na Mikenke nk'uko bisanzwe bikorwa umunsi ku munsi. Benshi bakomeje kwibaza icyatumye uyu mugambi wo kuba barimbura Minembwe wikomwa mu nkokora, ariko benshi bakagaragaza neza ko ari imbaraga z'amadubu ndetse n'izi ngabo zatwirwaneho nyine za Sarambwe. Benshi bongera gukomera General Sultan Makenga amashyi bavuga neza ko ubu tuvugana yamaze kugenda hangamura igisirikare cya leta ya Kongo bahanganye kuri uru rugamba. Ni drone bivugwa neza ko ebyiri zagombaga kuraswa hariya mu bice bya Rubaya, izindi ebyiri zikaza kwerekeza mu bice biri hafi n'umujyi wa Goma, aho bashakaga guhungabanya umutekano ahari ibirindiro bya 23. Ubu tuvugana izi drone zabaye impfabusa, nta nubwo zigeze zigera ku ntego nibura na 1%. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirasimbukira mu kirere, ubwirinzi bushya bugendanwa bw'ikirere burinda ibibombe ndetse n'aya madrone bwatangiye kugaragaza neza ko buri mu kazi ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru ndayikubwira ndetse urasobanukirwa byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya 23 kiri gutanga isomo rikomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko ku butaka bw'u Burundi ubwo turaba twambutse umupaka, tuvuge ko ingabo z'u Burundi zoherezwa ku butaka bwa leta ya Kongo kuri ubu ngubu harimo abasirikare bagera ku 120 baresiste, ndetse ni ukuvuga ko bagize resistance mu gihe babwirwaga ko basabwa kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbuze uburyo nakoresha mwiyo mvugo, ni ukuvuga ngo bafunze umutwe akaba abandi b'iki gihe, cyangwa se barahakanye bavuga neza ko batemerewe cyangwa se badashaka kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana amakuru yamaze kumenyekana neza ko bamaze gufungirwa mu magereza atandukanye, kandi byemejwe neza ko bamwe bashobora kuba baragumuwe namwe mu basirikare bakuru kugira ngo bakomeze kugenda bahangana na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Neva. Ubu tuvugana ibintu byahindutse, gufunga abasirikare barenga 100 bisa naho byateje umwuka mubi, ndetse n'abari kuri ubutaka bwa Kongo inkuru bayimenye basa naho bahagaritse urugamba. Ibintu ntago byoroheye perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bemeza neza ko ayo yariye ashobora kuza kuyaruka mu gihe yabacunze nabi. Ibi ndabikubwira, ariko ndanakubwira ibitero bikomeye cyane twirwaneho noneho ubwayo yongeye kwizamukira isanga ingabo za leta ya Kongo Puezero. Ubu tuvugana ni imiborogo kuri icyo gisirikare cya leta ya Kongo, gusa abenshi barebye ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'aya madubu bavuga neza ko atari yonyine, ahubwo yari ari kumwe n'intare za Sarambwe batunguye izi ngabo za leta ya Kongo hafi na Puezero, birangira zirukanse amasigamana.
ni inkuru zigezweho zisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya aho M23 yaboneye amadrone ndetse ikaza no kubona uburyo bw'ubwirinzi. Ni ukuvuga ngo M23 yabonye amadrone izagikoresha mu kirere ariko ibona n'ubundi buryo bushya bwo kurinda ikirere cyayo kuba cyakinjirwa ndetse kikatakwa n'amadrone ku buryo bworoshye. Ubu rero tuvugana bisa nkaho yahiye ijanja. Ni ukuvuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaradominiye mu bijyanye n'ikirere, ubu nacyo kiri kwicara kikiga bitewe n'ibyo M23 iri kugenda ikora. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri bongeye kurira yo kwarika nyuma y'uko drone zigera kuri enye zose zahanuwe hafi mu masaha amwe. Ibintu benshi bemeza neza ko intare za Sarambwe ziri gutanga isomo rikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya M23 cyongeye kugaragaza imbaraga mu buryo budasanzwe. Benshi baravuga neza ko M23 muri ubu buryo yatanzemo isomo rikomeye cyane, aho izi drone zahanuriwe hafi na Rubaya ndetse izindi ebyiri bivugwa neza ko zerekezaga hafi n'ibice bya Goma kugira ngo bize kugenda birekura ndetse ibibombe biremereye cyane hari ibirindiro by'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana M23 kimara guhanura aya madrone, abasore bahise bagira morali ikomeye cyane kubera ko bamaze kubona neza ko ubwirinzi bw'ikirere bushya bwazanywe ndetse bugendanwa nk'uko ejo twakweretse uko bimeze. Hari ikimodoka kinini cyane kimeze nka tanka z'intambara cyesitayeho antene ndetse n'ibimeze nkaho ari iminara hejuru. Benshi bemeza neza ko ari ryo tumanaho rikoreshwa mu buryo bwo guhanura izi drone ndetse n'ibisasu bikaza kugenda binetralizwa bigahinduka ubusa, ndetse byaje kugaragara neza ko M23 ibi yabikoze nyuma yo kurasa ubwirinzi bwa difo bw'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza ko bari kugorwa ndetse bagatungurwa n'ibishya M23 iri kuzana, by'umwihariko muri ibice bya Rubaya bisa naho biherereyemo amabuye y'agaciro menshi cyane. M23 ikomeje kugaragaza neza ko ibi bice yabiryamyeho ndetse yakomeje kugenda ibitsimbararaho. Abasirikare benshi cyane bo muri uyu mutwe wa M23 bakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu buryo budasanzwe, aho bakomeje kugenda bakoresha iri koranabuhanga mu buryo twakita ko ari uburyo busa naho buri gutungura iki gisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bakagaragaza neza ko rero Tshisekedi ari gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse ariko na diplomasi akaba akomeje kugenda agarikwa nk'uko biri kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Kongo mu by'ukuri urugamba aho rugeze ubu rusa naho rwatangiye kumugora, akaba yatangiye kongera kwiyambaza abo yagiye asezeranya ibijyanye n'amabuye y'agaciro, nyamara bikaza kurangira ntacyo bamumariye kuko bose basa n'abamaze kumutererana. Reka twigire ku butaka bw'u Burundi hari kuvugwa bombori zikomeye cyane, aho Generali Evariste Ndayishimiye uteze igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ashyirwa ku gitutu ku buryo bukomeye cyane, n'igisirikare cye gikomeje kugenda kimwereka ko ibyo arimo bisa naho ari ibintu bidakwiye. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda yerekwa n'abaturage ko batifuza ndetse barambiwe kubaho kuri puresha y'igisirikare cyabo, nyuma y'uko hari abasirikare barenga 120 banze kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo, aho boherejwe nk'uko abandi basanzwe boherezwa baturutse ku butaka bw'u Burundi. Aba rero bivuga neza ko bafashe umwanzuro wo kubafungira mu magereza atandukanye, ariko icyateye inkeke si ukubafunga, ahubwo biravugwa neza ko aba basirikare harimo abigumuye ku itegeko ry'abakuru bari gukorana. Bivugwa neza ko ari uguhima perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo akomeze kugenda ajya kuri puresha nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse bisa nk'aho ari ibintu byagiye bipangwa mu buryo butandukanye. Iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kitangarije neza ko ubwirinzi bwacyo bwa D4 uyu ni ubwirinzi ubu ngubu n'ubwirinzi burinda ikirere ndetse kuba cyavogerwa na drone ndetse n'ibibombe n'ibisasi ibyo aribyo byose cyamaze kuba bwakangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu byamaze kuba ngombwa ko M23 itangira kurekura amakompura aremereye cyane no mu bice bitari bisanzwe biraswamo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane byateje inkeke. Kinshasa yaba nayo yatangiye kwatakwa ikota kuri imvura ibi bombe ndetse bisa nkaho M23 iri kwihimura ku buryo bukomeye cyane. Ibi ni ibintu biri bugarukeho ndetse ndi bukubwire uko M23 yongeye kwigabiza ibice by'ingenzi by'iki gihugu cya leta ya Kongo, by'umwihariko mu murwa mukuru Kinshasa, ibyo benshi batatekerezaga neza ko bishoboka. Amakuru aravuga neza ko intare za Sarambwe zatangiye kogoga mu nkengero z'uyu mujyi.
ni inkuru nanone zemeza neza ko za Rubaya hongeye kubera ikimeze nkaho arambushi karabutaka. Ubwo ni igisirikare cya M23 cyatanze isomo rikomeye cyane, ubwo bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyaje kuba gikora igitero gikomeye cyane cyerekeza hafi n'ibirombe, ariko kandi babanje kunyura ku birindiro bikomeye cyane by'izi ngabo za M23 kugira ngo babashe kuba babahwiragiza ndetse babirukanse amasigamana. Ibintu bitabahiriye M23 yagumye mu birindiro byayikomeza guhangana nabo, biza kurangira ahubwo iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kirashe mu kirenge. Ni nkako twabivuga kuko ibyo bapanze byose ntibigeze bigerwaho. Ubu tuvugana Rubaya hahise haba ibindi bimeze nkaho ari impinduka zikomeye cyane, uko ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo byari bifitwe n'iki gisirikare nyine cya Kongo FARDC na Wazalendo nabyo bamaze kubyirukanwamo neza neza. M23 iti komfuri mu mutekano w'aya mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bice biteyemwe abaturage nk'uko bigenda bigaragazwa. Ibintu birakomeye. Ubutaka bw'u Burundi ntabwo byoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, nawe yongeye guhatwa ibibazo ku buryo bukomeye cyane na leta y'amajoro. Ibi ndabikubwira, ariko kandi reka mere ku iyi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko perezida w'igihugu cya leta ya Kongo ubu tuvugana umutima wenda kumuvamo. Namakuru agaragaza neza ko Alliance Fleuve Congo uyu mutwe wa M23 wongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye byiganjemo ibice by'ingenzi. Benshi baremeza neza ko Tshisekedi ndetse n'ingabo ze ubu tuvugana bafite ubwoba. Benshi bavuga ko ari ubwoba bufite ibyo bushingiyeho, kuko bigaragara neza ko M23 yamaze gusatira bimwe mu bice by'ingenzi. Benshi cyane bavuga neza ko M23 mu busanzwe itigeze igeramo. Namakuru agaragaza neza ko M23 nyuma yuko itangiye kuba yarasa mu bice bitandukanye ndetse ikaza gukuraho ubwirinzi bwa D4, ubwirinzi bw'ikirere burinda ikirere kuba cyavogerwa n'ibisasu ndetse na drone. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko M23 yamaze kugenda yogoga ndetse igatangira kuvogagira ibice by'ingenzi by'iki gihugu cya leta ya Kongo, ubwo ni umurwa mukuru i Kinshasa. Ibyo benshi cyane batatekerezaga. Mu nkengero z'uyu mujyi neza neza biravugwa neza ko ariho hari kugurukirizwa utudrone tubi cyane twa kamikazi, ariko benshi bemeza neza ko ari ikirokete cyarekuwe ku buryo bukomeye cyane gihita kigenda gisekura mu nyubako iri mu marembo neza neza yaho Tshisekedi asanzwe atuye mu murwa mukuru i Kinshasa. Haturutse ubwoba bukomeye cyane. Benshi baremeza neza ko ubu tuvugana Tshisekedi ni umwe mu bafite ubwoba kurenza ikindi gihe, kuko bisa nkaho yatangiye kugenda avogerwa ndetse yatangiye kugenda abona neza ko M23 muri bubi ndetse muri bugufi. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bo bongeye kugaragaza ko nta kibazo na kimwe bafite ndetse bakomeje kugenda badivansinga, aho batangiye kugenda bonona bimwe mu bice by'ingenzi bakegera mu murwa mukuru w'iki gihugu. Bisa nkaho ibintu byatangiye guhumira ku marari. Benshi barakomfurima bavuga neza ko M23 rero yamaze kugera mu ngamba ndetse yamaze kugaragaza ububasha budasanzwe kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuba nk'igishya n'ubwoba. Amakuru akavuga neza ko ubu Tshisekedi hafi yiwe ndetse atakiri kuhabarizwa, nubwo batigeze berura aho M23 yaba yatumye umugabo utetse igihugu cya Kongo atorongerera. Gusa bavuga neza ko akiri kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, aho agenda afite zimwe mu nyubako zifite kave mu butaka, ni naho bemezwa neza ko ari kubarizwa. Bivugwa neza ko uyu mugabo yajyanye n'umuryango we, ariko nanone benshi bagashimangira neza ko naho hari hatize umutekano, mu gihe uburinzi bw'ikirere bwamaze kwangirika ku buryo benshi bemeza neza ko nta yandi makirira hari uretse kuza kwemera ibyaje, akaza kuba yashaka icyakora. Bitabaye ibyo uyu mugabo ashobora kuza guhungira mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko asanzwe abikora mu gihe aba yugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane ndetse n'ibitero bikomeye by'izi ntare za Sarambwe zisa naho zamaze kurya Amavubi. Ntabwo byari bisanzwe Kinshasa gutungurwa kuri uru rwego nk'asanzwe habarizwa umukuru w'igihugu. Bisa nkaho M23 iri mu ngamba nshya nk'uko bigaragara. Nanone reka twigire muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice nka Rubaya, aho byemezwa neza ko intare za Sarambwe zamaze kugenda zifatamo ndetse zihagarika ku buryo bukomeye ibitero byari byazigabweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyatunguwe nyuma y'uko cyari cyafashe umwanzuro wo gukoresha ibibaraga by'umurengera kugira ngo barebe ko bakigarura bimwe mu birombe bya hano za Rubaya, ariko biza kurangira bitabakundiye, ahubwo n'ibice bari bafite babyamburwa mu maherere. Byari ibitero bikoranywe imbaraga
z'umurenge ariko bikaba bitero binyuze ku butaka. Aha rero M23 kubakubita non stop ni ibintu bikomeye cyane ndetse biyorohera cyane. Igisirikare cya M23 cyahise gikubita izi ngabo za leta ya Kongo mu buryo benshi bemeza neza ko ari uburyo busa naho bwihutaga cyane. Benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zahise zitatana ndetse zitageze ku mugambi waruzizanye hano mu bice bya Rubaya aho M23 ikontorora kugeza ubu. M23 kandi byemezwa neza ko yahise bambura bimwe mu bice bibiri bari bafite. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirabwera kigerageza kongera kwiregurupa ngo cyubaka izindi defense muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragaza. Intare za Sarambwe zamaze kurya akarungu ku buryo bukomeye cyane ndetse zamaze kugera mu bice zishobora kugurutsa drone zazo zikaza kuba zarasa ibi birokete ndetse n'ibi bisasu biremereye cyane hariya mu murwa mukuru Kinshasa. Bamwe baravuga neza ko ibi byakozwe na drone zo mu bwoko bwa kamikazi, abandi bati ni drone zo mu bwoko bwa CH4. Izi drone zikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa, abandi bakemeza neza ko atari ibibombe byarashwe na drone ahubwo ko ari amarokete yarashwe n'imbunda nini cyane nk'uko bigenda bitangazwa. Ibirometero bigera kuri 7 gusa uturutse mu mujyi wa Kinshasa niho benshi bemeza neza ko ibi byaturutse, aho bamwe bavuga ko atari M23 yaba yakoze ibi ahubwo ko ari abatavuga rumwe na Tshisekedi batangiye gushaka kumwivuna mbere y'uko ahindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uko yamaze kubigaragaza. Inkuru ziragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze gushya ubwoba ndetse aho bamwe mu bahafi be bakomeje kugerageza kumugambanira ndetse bamwe bakavuga neza ko ari M23 nubwo itarigamba cyangwa se ngo ibe yahakana iki gitero. Amakuru aremeza neza ko ibi biri guhuzwa n'ibyo M23 yari yamaze kugaragaza yerekana abasirikare bayo barenga 20,000 bari bafashe urugendo basa n'aberekeza mu bice bivugwa neza ko ari imihanda igana Kinshasa, ariko bamwe bakavuga neza ko M23 uretse kuba yaba yamaze kohereza abasirikare bayo bagiye mbere muri ibi bice, abasirikare bayo bahagurutse mu gitondo mu rukerera rw'uyu munsi bashobora kuba batari bageze muri ibirometero bya kure. N'urugendo runini cyane guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Bukavu ndetse n'ahandi za Walikale na Kisangani werekeza hafi na Kinshasa. Mu birometero uba ushobora kurasa rokete cyangwa se n'izi drone zikageraho ku buryo bworoshye. Aha niho benshi bashingira bavuga neza ko ibi bishobora kuba atari ibya M23, ariko abandi bakavuga neza ko hari abasirikare yohereje mbere ndetse bivugwa neza ko bahageze kugira ngo baze kugenda basa n'abategura ikibuga. Gusa igihari nuko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yamaze kuba yagerwa amajanja. Bamwe baravuga neza ko uyu mugabo ashobora kwisanga yamaze no kuba yapfa kuko ibirokete biremereye cyane byamaze kugenda bigwa hafi n'ingoro ye. Benshi bakavuga neza ko hashobora no kuza kumvikana ibiturika biremereye cyane muri uyu mujyi w'Kinshasa. Benshi barabihuza nanone n'imyigaragambyo hamaze iminsi aho abaturage bamwe na bamwe bari muri diaspora bakoraga imyigaragambyo bavuga ko batifuza Tshisekedi ko yongera kuba umukuru w'igihugu ndetse bamushinja ubwicanyi n'ibyaha by'intambara, bikaza gutuma hari n'abaturage baherereye mu murwa mukuru Kinshasa nabo bishora mu mihanda. Nubwo bitabagendekeye neza, bamwe muri bo bagiye baraswa n'inzego z'umutekano, ibyagaragaje neza ko Tshisekedi ashobora kuba atishimiwe na benshi muri rusange. Ibi rero byamaze guteza intugundi, imyivumbagatanyo ndetse iperereza rikomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko bamwe mu bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu bamaze kumubwira neza ko hari ingendo zimwe na zimwe ashobora kureka ndetse byaba ngombwa niwe mu rugo akajya yifashisha inzu yo hasi kugira ngo bize kuba byamurindira umutekano, ndetse bikomeje kugenda bisa naho umutekano we uri mu kangaratete. Biravugwa neza ko aya marokete cyangwa se ibi bisasu byarashwe ku muhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bisa naho bari bateganyije ko ashobora kuza kuhaca. Abandi bakabivuga neza ko ahubwo ababikoze basa naho bari bari gutagetinga iyi nyubako isanzwe ikoreramo n'umukuru w'igihugu. Aha rero biravugwa neza ko ariho benshi batangiye kugirira ubwoba, bibaza aba hafi bashobora kuba bari gukorana na M23 batanga amakuru ndetse bemeza neza ko ibi ngibi niba ari M23 yabikoze, umutekano wa Tshisekedi ushobora kuba uri mu kangaratete, ariko waba mu kangaratete kurushaho mu gihe
byaba byakozwe n'abatavuga rumwe nawe basanzwe baba i Kinshasa, kuko byose byamaze kugaragara ko bishoboka. Nanone bimwe mu binyamakuru byatangiye gusesengura izi nkuru bivuga ko Tshisekedi ashobora kuba yagambaniwe na bamwe ba hafi ye batangiye imikoranire yeruye na M23, aho benshi bahera bavuga neza ko uyu mugabo ubu ntaho afiteho guhungira uretse kuba yajya mu gihugu cy'Ububiligi, dore ko ariho iyo ibibazo bimudugaritse ashobora guhungira nk'uko yagiye abigaragaza. Haragaragara uruvunganzoka rw'abaturage benshi cyane hafi yaharashwe ibi bisasu, ariko inzego z'umutekano zagerageje kubakumira. Bisa nk'aho abaturage bamwe na bamwe ariko basa naho babyishimiye bitewe n'uko i Kinshasa bamwe ntabwo bari kuvuga rumwe n'umukuru w'igihugu, bemeza neza ko akomeje kubaryamira ndetse mu mwanzuro agenda afata, aho bavuga neza ko izi manda zose amaze kwiyamamaza bisa nk'aho nta kintu kizima yagejeje ku ngabo, ndetse yaba n'abaturage n'abasirikare be yakomeje kubashora mu ntambara. Ibi rero bigashimangirwa n'uko abaturage batishimye ndetse bavuga neza ko batifuza ko yongera kubayobora, mu gihe we avuga neza ko akiri guhangana n'ibibazo by'intambara nabyo bamushinja ko byamunaniye gukemura, kuko yatsinzwe akamburwa imijyi igiye itandukanye na AFC M23 kandi bakayimwambura mu bihe bitandukanye. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bishyira igitutu kuri Tshisekedi. Kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko yari yivuganywe, ndetse bikemezwa ko ntaho bigiye isaha n'isaha ashobora kumvikana inkuru mbi i Kinshasa ituruka ku mukuru w'igihugu. Biravugwa neza ko M23 ikomeje imigambi yayo ndetse n'urugendo rwo kwerekeza i Kinshasa nk'uko byagiye bivugwa, ndetse bigashyigikirwa n'umugaba mukuru w'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo M23, ndetse Generali Emmanuel Nziramakenga uzwi nka General Sultani Makenga wakomeje kugaragaza neza ko gahunda bafite ari ugukuraho iyi leta y'abaginga, ndetse bakabikora mu gihe cyihuse cyane. Ibiturika biracyumvikana mu bice bitandukanye, yaba naho M23 yarekuye mu bice bya Minembwe na Mikenke, amadubu arakirwanaho, ndetse bivugwa neza ko na M23 iri kubafasha guhangana n'ibitero bigamije kurimbura Minembwe. Ibi byose bimwe bavuga neza ko ariyo ntandaro yo kurakara, ndetse bakagaragaza neza ko M23 icyo yakora cyose ubu ngubu cyahabwa agaciro bitewe n'ibyo ikomeje kugenda ikorerwa. Irapangwaho kuraswa umunsi ku munsi nayo ikagerageza kwirwanaho. Intare za Sarambwe zongeye gukubita zitababarira. Ubu tuvugana icyitwa DU4 cyangwa se D4. Izi ni systeme zisanzwe zirinda ikirere ndetse zirinda umutekano. Ngira ngo murabizi ikoranabuhanga ryageze mu gisirikare ku buryo usanga hari systeme zitandukanye zishobora kurinda ikirere, ku buryo drone n'ibisasu bishobora kuza kuraswa muri icyo kirere bishobora kuza gukumirwa, ndetse bigahita bimirwa bikaneterezwa ku buryo bukomeye cyane, kaho nta byarashwe bigashanyagurwa bikagirwa ubureti. Ubu tuvugana icyitwa D4 ni systeme ikomeye cyane yarindaga ikibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Chopo. Ubu tuvugana ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Iyi systeme yose aho ikoreshwa mu gisirikare cya leta ya Kongo M23 yamaze kuyangiza nk'uko bitangazwa. Noneho leta ya Kongo yashyize yemera ko yakubitiwe ahareba inzega n'igisirikare cya M23. Ibinyamakuru rutura byose byamaze kwandika kuri iyi nkuru, ndetse byemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, aho M23 yarashe ubu bwirinzi bw'ikirere bwo mu bwoko bwa D4. Kugeza kuri ubu ngubu bikaba bisa nkaho ubuyobozi bwa Tshisekedi buri mu kangaratete nk'uko bigenda bitangazwa. Namakuru avuga neza ko ubu tuvugana rero ubwirinzi bwa D4 wabukonegitinze systeme zirinda ikirere yaba hano Kisangani mu ntara ya Chopo. Ngira ngo urabizi neza ko ikibuga cy'indege cya Bangoka ahangaha ni Kisangani niko benshi bahita mu ntara ya Chopo. Ahangaha hamaze gusenywa ku buryo bukomeye cyane. M23 yari ikurikijeho kuba yaharitura ndetse ikaza gusenya systeme ya D4 irinda ikirere. Abari hakurya za Warikare, abari mu bice hafi na Rubaya, ndavuga ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo mu birometero bigera kuri 62. Aha ni kure cyane uturutse za Rubaya. Aha hose ngo ubwirinzi ndetse na za Kinshasa bwamaze kwangizwa kubera ko buba buri systeme imeze nka Siri. Ubu tuvugana bisa nkaho ikirere cya Tshisekedi ndetse na Kinshasa muri rusange hambaye ubusa, warasayo yabasiga abacyucyuye. Byagenze bite? Ese M23 yabipanze ute? Iyi systeme mu by'ukuri irinda kura
kuraswa ni gute yo yarashwe ubwayo. Ubusanzwe iyi systeme ifite ubutumburuke igomba kurindiraho ndetse igomba kuba ikontoreraho ikirere, abayirashe bayegere ndetse bayirasa ku buryo bukomeye cyane batifashishije izi drone, ndetse aho bakoresheje imbunda ziremereye cyane zirasa amarokete. Ni inkuru zigezweho turi bukubwira, ariko uraza kwihanganira ikijyanye n'ijwi ritarimo rivuga neza bitewe n'iyi nkuru tugezeho, tugahita twihutira kuyibagezaho aho duherereye aka kanya, ndetse hakaba humvikana ibimeze nk'imiyaga, ariko muraza kumva inkuru nyamukuru nyine, ndetse biraza kugenda bikosoka nk'uko byamaze kugenda byumvikana. Ndakubwira neza rero ko ubu tuvugana iyi systeme y'ubwoko bwa D4 ndetse yamaze kwangizwa. Ubu tuvugana ngiye kukwereka impamvu zigera kuri enye Tshisekedi n'ingabo ze bakwiye kumakinga attention ndetse bakagira tasi ikomeye cyane muri iyi minsi, mu gihe batarabona indi systeme yo kurinda ikirere. Ubu tuvugana intambara zigezweho zose na 23 ngira ngo murabizi mu mujyi wa Goma ifite ubwirinzi bw'ikirere, ndetse yamaze no kuba yakurura ubundi bwirinzi bugendanwa buba buri ku bimodoka bimeze nkaho ari tanka z'intambara. Ibi twabibabwiye mu nkuru yatambutse. Ubu ngubu rero hagezweho ikimeze nkaho ari ubwirinzi bw'ikirere bitewe n'uko intambara yajemo tekinoloji hakoreshwa amadrone ndetse n'ikirere kurusha ku butaka. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Tshisekedi aba ari mu nzu yo hasi cyangwa se mu nzu muri safe house, mu nzu zo munsi y'ubutaka, kugira ngo yirindweho kuba yaraswaho n'izi drone. Benshi bemeje neza ko 23 mu kurasa izi drone bifite target yuko ibishobora guhita bitangira kubombarida ku buryo bukomeye cyane ahaherereye bamwe mu bayobozi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo yifashishije izi drone, kuko nta bwirinzi biba bisa nkaho ari nko gusakambura inzu imvura ibigomba kugwamo uko byamera kose mu gihe yabiguye. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Tshisekedi nawe ari hanze kubera ko ubwirinzi bwa D4 nkuko tubikesha ibinyamakuru bikomakomeye byandikira ku butaka bwa hano muri Kongo ndetse no ku butaka bw'u Rwanda, bisa nkaho bwamaze kugenda bukomprima, ndetse na leta ya Kongo yamaze kwerekana neza ko 23 yifashishije ibibunda biremereye cyane bya BM24 Combat byamaze kugenda bisenya ubu bwirinzi. Hagaragaye ikimeze nkaho ari ikintu cyubatse nk'ikimodoka kiriho ibimeze nka anteni n'iminara bikomeye cyane byamaze kuba bicikagurika ndetse byasenyaguye ku buryo bukomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kuba birukira mu ndake, kuko bavuga neza ko ubigikurikiye hari ugutungurwa n'ibitero bya za drone bikomeye cyane bya 23 bibagiraho aho bari hose nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose 23 yamaze kwa advancinga n'ibikirere cyambaye ubusira profita ibacaneho umuriro mu gihe izi systeme kuzestra ndetse no kongera kuzikora biba bisa naho bigoye ndetse binahenze. Tshisekedi rero ubu tuvugana yananiwe guproteja ubu bwirinzi kugeza ubwo buje kwangizwa ku buryo bukomeye cyane, mu gihe benshi cyane batangiye kugenda babyegeka kuri bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga kuba bari gukavaringa ibi bice, ndetse baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubundi aherereye iyi systeme habagomba kuba harinzwe kurusha ahandi hantu hose, kuko uwaharasa uretse ko ashobora kuba hegereye, ubundi kwarasa ntabwo bikunda kuko ni systeme nyine ihangana n'ibisasu, ariko akenshi biturutse mu kirere yaba ibya drone ndetse n'ibindi n'amaroketi atandukanye. Abaharashe rero bivugwa neza ko bari bahegereye ndetse bahareba ku buryo bisa nkaho ari ibintu byari byapanzwe. Ese hari umugambanyi muri FRDC? Ibi nabyo turaza kugenda tubimenya, kuko leta ya Kongo ntabwo iragira ikibivugaho uretse kugambana, ndetse nta n'ikindi iragira aho itangaza uretse kuvuga neza ko yamaze kwangirizwa ubwirinzi bw'ikirere bwo mu bwoko bwa D4. Ibintu birakomeye cyane, ni ikikango ikinshasa n'ubwoba bukomeye cyane. Ubu tuvugana bivugwa neza ko abajenerali bakomeye bose bari kubarizwa mu ndake mu rwego rwo kwirinda kuba baraswaho na drone ku buryo butunguranye. Tshisekedi nawe bivugwa neza ko yarari ahasanzwe akorera akazi mu ngoro y'umukuru w'igihugu Kinshasa mu rwa mukuru. Akimenya iyi nkuru bahise bamubwira neza ko batamenye icyayikurikiraho, agomba kwidengesera ndetse agatangira kuba yakifashisha safe house mu gukora akazi ke, ndetse akaza kwirinda ingendo za hato na hato kuko ashobora gutungurwa mu gihe iki kirere kitaratunganywa ngo ubwirinzi bushya bwongere kuboneka. Ni operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karabutaka wa 23 yongeye kwigabiza ibi bitwaro. Bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bari baprotokoye cyangwa se bayoboye bakoreye cortege izi ntwaro ziremereye cyane, ibi bitanka by'intambara bigera kuri 3 byari bishoreranye. Benshi barebaga ibisasu biziritseho hejuru bakibaza aho bizaraswa, neza bumvaga neza ko hashobora kuba hagiye guhita hinduka amatongo. Ibi kandi
kandi ntabwo byari kure y'ukuri, ahubwo M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane ibasha kubihagarika ndetse biburizamo nk'uko benshi cyane bamaze kugenda babibona. Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyakoze akazi gakomeye cyane ko kuburizamo ibi bitero, ndetse bisa nkaho byari ibitero bikomeye cyane byateguwe, ariko M23 yateze ambushi ibimodoka by'intambara itirasa byihuse cyane ikoresheje imbunda ziremereye cyane. Abari baprotokoye izi ntwaro nuko abari bari muri ibi bimodoka by'intambara babitwaye bo byari byoroshye, nta kundi guhitamo, bagombaga gusohoka bamanitse amaboko. M23 kandi bivugwa neza ko yahise ishimuta ibi bitwaro, ariko bitewe n'imirwano yahise habera, bivugwa neza ko ikimodoka kimwe cy'intambara cyari kiriho ibi bibombe biremereye cyane nk'uko byagiye bigaragara, bisa nkaho cyamaze kuba gitwikwa n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo kitaza kugenda gishimutwa hamwe n'ibindi. Bivugwa neza ko M23 yarenganye ibi bitwaro, ndetse bikagaragaza neza ko yari yamaze kwitegura, isa naho ifite amakuru kuri buri kimwe kiri guturuka hakurya ku butaka bwa Kongo ndetse n'Uburundi, dore ko M23 izi nzira isanzwe izizwimo mu kuhategera mbushi ku buryo bukomeye cyane. Intwaro z'intambara zituruka ku butaka bw'u Burundi aha zishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye Tshisekedi, akaba ariho zinyuza zikaza zigaragiwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ndetse ibintu bigaragara neza ko bisa nkaho iyo zikinjira kuri uyu mupaka wa Kavimvira M23 bifite amakuru kugeza zigeze aho igomba kuza kubatangirira. Ni inkuru zateye ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'izi ntwaro. Nk'uko bigaragara ni ibitwaro biremereye cyane ndetse bishobora kurasa mu bivunge by'abasirikare ahantu ibintu bigacika. Ibi kandi bigaragara nka bimwe biraswa ku musozi neza ugahinduka inkangu. Ubu tuvugana biri kubarizwa mu defense za M23, nagahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi na leta ya Kongo. M23 ibafashe izi ntwaro nta n'ikibombe na kimwe bakoreshejeho, ndetse bisa nkaho ari ibintu byari byarateguwe na M23 isa naho yumviriza amakuru y'ubutasi ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi mu minsi ishize Tshisekedi yatangarije bamwe mu bayobozi bakoranye inama ko M23 yagiye yumviriza binyuze mu butasi ndetse na systeme bataramenya, ikumviriza amabanga yabo ndetse ikaza kugenda imenya ibyo bari gupanga ndetse n'ubwino bwabo. Benshi bemeza neza ko bishobora kuba ariko byagenze, niba koko hatarimwe abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi cyangwa mu gisirikare cya leta ya Kongo bahereza M23 amakuru. Ni ibintu byagaragaye ndetse benshi bavuze neza ko byateye benshi cyane kwibaza uko iyi operasiyo yateguwe ku buryo M23 iza gutegera izi ntwaro mu bice n'ubundi dasanzwe kontrola. Bisa nkaho yari yamaze kwitegura ndetse yabipanze kandi kabikora ku muvuduko udasanzwe, kuko kurasana kwa mazi iminota itarenze 20 gusa, n'ubundi uretse indi minota igira nko ku 10 aho M23 yageze ikitambikwa n'imodoka. Bivugwa neza ko ari ikamyo yari hatambitswe n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo M23 ize guturukwa inyuma ndetse izi ntwaro ntize kuzitwara. Ibyaje gutuma nimwe muri izi mbunda ziremereye cyane cyangwa se zitanka z'intambara itwikwa bayiturutse inyuma. Ibi kandi byahise bikemukamo M23 yitwarira intwaro bitayigoye. Ubu rero ubwoba busigaye ni bumwe, n'ukwibaza ingabo za leta ya Kongo ziraza kubaho gute zihangana n'ibi bitwaro biremereye cyane zari zizaniye, maze bikaza kurangira aribo bagiye kubirashishwa. Nagahinda gakomeye cyane. Bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye igitaraganya perezida wa Kongo amubwira ko yakiriye raporo ituruka ku basirikare bakuriye urugamba ku ruhande rwe ndetse ku butaka ariko bw'u Burundi, bamubwira neza ko bahuye n'isanganya intwaro zashimuswe ndetse M23 yazitambitse ikaba yamaze no kuzicakira. Benshi bahise bavuga neza ko uyu murongo wa telefone bavugiragaho waje kugenda wumvikanaho amajwi y'abandi bantu bataramenyekana. Bivuga neza ko bashobora kuba aribo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba izi ntwaro zanyuruzwa, ariko benshi bivugwa neza ko babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biravugwa neza ko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kugenda bukurura amajwi ya bamwe mu basirikare babo bakuru, byemezwa neza ko aribo babashije kugambana izi ntwaro zikaza gushyirwa mu maboko ya M23. Nubwo habaye imirwano ariko bisa naho hari ibintu byari byiteguye ku buryo bukomeye cyane, kubureye ko M23 ntabwo yigeze igorwa ku buryo bufatika, kuko izi ngabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze ziba na backup cyangwa se ubufasha buturutse ku ruhande
ku buryo M23 yagombaga gushimuta izi ntwaro neza nk'izatse abasivile. N'agahinda gakomeye kuri ubu biravugwa neza ko Tshisekedi nta yindi shu afite nyuma yuko muzarubajya drone ze zo mu bwoko bwa C4 zamaze kugenda zihanurwa. Nanone muri Kivu y'Amajyepfo amamodoka y'intambara biremereye cyane byamaze kugenda bimwamburwa. Agahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi n'ingabo ze, mu by'ukuri bakomeje kugenda baburira epfo na ruguru. Urugamba aho rugeze ubu ngubu ni hahandi umwana era nyina ntiyumve nk'uko bamwe bagenda babivuga, ariko kandi bamwe bemeza neza ko iki ari cyo gihe cyiza kugira ngo Tshisekedi yemere ace bugufi asabe M23 kuba bakicara ku meza y'ibiganiro, kuko urugamba rwaramutsinze diplomasi ndetse na politike naho baramutsinze, uretse ko nta na kimwe asigaranye kugeza kuri iyi nshuro. Uko amarira ari yose kuri perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo watanze itegeko ku basirikare be ryo kwataka ku buryo bukomeye cyane, ndetse ngo aho bifuzaga gusubirana ibice bya Rubaya bisanzwe bibarizwamo amabuye y'agaciro, ibintu bitabakundiye na gatoya. Ibintu ntago byoroshye. Nanone ndahita nkujyana hafi n'umujyi wa Goma, haravugwa ibitero biri gupangwa neza n'icyo benshi bise itsinda ry'ingabo ngo ribarizwa muri parike ya Virunga. Benshi bamaze kumva amasasu makeya avugira muri iyo misozi, ariko byamaze kumenyekana neza ko intare za Sarambwe zamaze kubasangayo zikabacucumirayo ku buryo bukomeye cyane. Ibyemezwa neza ko nta kongera kumva amasasu yumvikana muri iyi misozi ya Virunga, aho bivugwa neza ko ari FDLR ifatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo bageragezaga kumanuka bagerageza kuza mu nkengero z'umujyi wa Goma, ariko baza gusanga muvoma yabo yose irazwi ndetse bahita bacanwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane, aho binavugwa neza ko M23 yakoresheje ibikompura biremereye cyane kugira ngo ibakubite ndetse ibatwike batatanye. Ibi ndabikubwira ndite nanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo neza hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ahongeye kubera imirwano ikomeye cyane ibyaje gutuma hagaragara imirambo y'abasirikare 6 b'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu birakomeye cyane na Minembwe hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane. Twirwane ikomeje guhagarara mu birindiro byayo, bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zananiwe kuri iyi nshuro. Kaze nkubwire byinshi cyane. Ni inkuru rero zisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo cyabashije gukora ibitendo karabutaka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana M23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bayo bashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere, ndetse ubwo birumvikana n'abagurutsa drone kandi bashobora no kuzihanura no bifashishijwe muri tekinike idasanzwe. Bivugwa neza ko ariyo guhanura izi drone zo mu bwoko bwa CH-4, drone mbi cyane ku rugamba. Izi kandi zitandukanye na drone zisanzwe zikoreshwa zo mu bwoko bwa kamikazi, zimwe bazirikaho ibisasu zikaza maze zikabituritsa zigaturikana nabyo. Izi so siko bimeze. Izi ni drone ziza zigakurura amakuru, zikaba zarekura ibisasu biremereye cyane, ibibombe, ndetse zigafata namwe mu mashusho n'amajwi, aho ziba zishobora gukoreshwa mu buryo bugera kuri bune butandukanye, yaba kwataka, ubutasi, ndetse no kurasa umwanzi, gukurura amashusho n'amajwi. Ibi byose bakaba babikoresha izi drone. Aha rero niho M23 yatangiye isomo rikomeye cyane, hanura ebyiri muri zo hano Rubaya, ibintu bihita bicika. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyamaze gucika umugongo binyuze mu matangazo yagiye agaragazwa, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri iki gisirikare nyuma y'uko izi drone zifashishwaga zimaze guhanurwa. Agahinda benshi bavuga neza ko akenshi gafitwe na Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu usa naho yamaze kujya kuri pressure ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yo irakomeje. Benshi baragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibi yari yabikoze mu kugira ngo ingabo ze zize kugira imbaraga zikomeye cyane zice ku butaka no mu kirere maze zatake M23 muri ibi birombe bya za Rubaya ndetse n'ibindi bice bashaka kwigarurira, ariko bisa naho bitabakundiye na gatoya. M23 yamanuye izi drone zirashya zirakongoka neza nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Nta mapiese y'izi drone washoboraga kubona uretse uduce ndetse n'ubuvungukira. Gusa abazibonye zihanuka bo bitewe n'uko izi drone aba ari nini babibonye ndetse
bakoma amashyi bavuga neza ko iki ari igitego kindi M23 yongeye gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo. Induru zirimo ziravuga rero, benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza gucika intege nyuma y'uko izi drone zihanuwe. Ubu tuvugana Rubaya umutekano ni wose, amahoro arahinda, ndetse bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kwatakisha intwaro zo ku butaka muri ibice byabaguye bitewe n'amadefense akomeye y'igisirikare cya M23, dore ko hamaze no gushyirwaho amabariyeri. Nta musirikare w'igisirikare cya leta ya Kongo ushobora kuza kubona uburyo bumworohera bwo gutambutsa ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha ashyira bagenzi be basa n'abagotewe muri ibi bice. Ni agahinda ku gisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Nanone biravugwa neza ko FDLR na FARDC zaturukaga muri parike ya Virunga, zivugwa ko byari bigiye kuba ibintu bibi cyane mu batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko humvikanye amasasu menshi cyane, ariko benshi baje gutahura ko ari intare za Sarambwe zari zamaze kujya kuzibira ndetse no kuburizamo ibi bitero bikomeye cyane bya FDLR n'izi wazarendo byaturukaga hariya muri parike ya Virunga bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Amasasu yavuze iminota 30 gusa, benshi bemeza neza ko imbunda mu minota 15 ya nyuma zavuze zisa naho ziremereye arizo zarangije aba ba FDLR ndetse n'aba FARDC bari bamanutse baje kuhungabanya umutekano w'abaturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma uturuka kuri parike ya Virunga. Ibi rero byagaragaje neza ko M23 iryamiye amajanja ndetse ikomeje kugenda yihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo bahanganye ku rugamba. Ndakubwira neza ko nanone muri Kivu y'Amajyepfo ubwo niho twageze, hari kuvugwa imirambo y'abasirikare b'Abarundi. Si inshuro ya mbere si ya kabiri Abarundi imirambo yabigaragaye hafi n'umupaka, benshi bakibaza ababishe, aho bamwe bavuga ko ari M23, abandi bakavuga ko ari amadubu, ndetse benshi bagakomeza kwibaza kuri ibi. Igihari nuko imirambo y'abasirikare b'Abarundi igera kuri 6 yagaragaye ndetse abaturage bayifotora. Ibintu byababaje cyane leta y'u Burundi. Ibikomeza kugenda bivugwa neza ko ibijyanye no kurunda abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo byo bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Ni mu gihe Abarundi bo bongeye umubare w'abasirikare kuri ubutaka, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi atabivugagaho rumwe n'abo bayoborana iki gihugu. FARDC binyuze mu itangazo ryasohorewe i Kinshasa baratabaza bavuga neza ko M23 yabatunguye ndetse ngo ikabagabaho igitero gikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok cyangwa se cya Kisangani, bitewe nuko uhitanga mu ntara ya Shopo ibintu bisa naho byongeye kudogera mu buryo butunguranye cyane. Hari hashize iminsi igera kuri 4 mu by'ukuri ahangaha havugwa gucengerwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, izi ngabo za M23, ndetse benshi ntibaze kugenda babiha agaciro. Byaje guhabwa agaciro nyuma y'uko leta ya Kinshasa isohoye amatangazo agera kuri 2 atabaza amahanga, andi amenyesha abaturage ko ikibuga cy'indege kitakiri gukoreshwa by'agateganyo bitewe n'ibitero bikomeye cyane byamaze kuyibasira by'igisirikare cya leta ya M23 cyangwa se igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Ahangaha rero M23 ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose, nubwo benshi bakomeje kugenda bavuga ko ari inyeshyamba zo zatangiye kwiyumva nka leta. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu aba ashobora gusanga yisanze yabise leta, kandi mu by'ukuri ntabwo ari igisirikare cya leta. Izi ni inyeshyamba ziharanira uburenganzira bwazo muri rusange, zamaze gutanga isomo rikomeye cyane rero ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, kugeza ubwo Tshisekedi noneho yongeye kuboroga atabaza. Ibiraza gushyirwa kurinde noneho gutungurwa gukomeye cyane. Ubu tuvugana iyi nkuru ndaje nyigusesengurire nkubwira uko byagenze kugeza ubwo Tshisekedi ndetse n'ingabo ze i Kinshasa basohoye amatangazo ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga kikaza kuba gihagarikwa. Ariko ndakubwira nanone ko ataraho nyine hari kubera ibitero. Ni nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera hariya mu Kivu y'Amajyaruguru, neza za Rubaya hafi n'ibirombe ndetse n'inkengero zaho, ndetse no mu isantere Rubaya ahasanzwe hazwi ndetse hakungahaye ku mabuye y'agaciro. Ubu ngubu tuvugana hongeye kuraswa ibibombe biremereye cyane n'ingabo za leta, aho bivugwa neza ko ahazwi nko ku guest house ya Joseph Kabila hongeye kwibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Ni drone yongeye kuharasa ndetse ikarasa no mu baturage, ndetse benshi bavuga neza ko drone yarashe n'ikibombe mu isoko hariya neza. Ibintu byaje kuba nkaho ari ibintu bitunguranye cyane. Benshi baribaza impamvu Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kumisha ibi bisasu. Ndakubwira icyabaye nyuma y'uko izi ngabo za leta ya Kongo zirashe mu isoko ndetse hariya za Rubaya, ibintu bikaba byicurikiye kuri Tshisekedi kugeza ubu.
ni inkuru zigaragaza neza ko igisirikare nyine cya M23 cyongeye gupanga umupango bucece ndetse kiza kwinjirira ku buryo bukomeye cyane kimenya amakuru n'imbaraga ziri ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha turakoresha Kisangani kuko niryo zina abantu benshi bamaze kugenda bamenyera. Ahangaha rero mu ntara ya Cupu, ahangaha kuri kibuga cy'indege cya Kisangani niho M23 yaje kongera kugaba ibitero bikomeye cyane, ibitero bikoranye imbaraga z'umurengera nk'uko ababibonye babyemeza. Amakuru aturuka hariya rero aremeza neza ko ubu tuvugana ikibuga cy'indege cyafunzwe mu buryo twakita ubw'agateganyo ndetse n'igihe kizafungurirwa kitaramenyekana. Ibi byahise bishyirwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nubwo bimeze bityo M23 iki kibuga cy'indege ntabwo yakigaruriye ngo ibo ariyo igifite 100%, ahubwo yahagabye ibitero bikomeye cyane bihungabanya bikangiza ibikoresho by'igisirikare cya leta ya Kongo byari bihapakiye, ndetse ibintu bigaragaza neza ko iki ari kimwe mu bibuga by'indege bikomeye cyane ndetse bisa nkaho ari cyo kibuga cy'indege gikomeye hano muri iyi ntara ya Cupu ndetse no mu nkengero zaho, ndetse bisuvugwa neza ko kibuga cy'indege ari kimwe mu bikoreshwa cyane kuko ni mpuzamahanga. Aha rero ni naho hashyikira bimwe mu bikoresho by'intambara bizanywe na Tshisekedi guhangana ku rugamba. M23 mu kubipanga yahagabye igitero gikomeye cyane kugeza ubwo Tshisekedi Kinshasa n'ingabo ze bahagurutse bagatabaza bavuga neza ko noneho ibintu bitaboroheye habe na gatoya. Ubu tuvugana amakuru aturuka yaravuga neza ko ububiko bw'intwaro bwa Kisangani hano kuri kibuga cy'indege bwamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya M23. Agahinda kongeye kuba kafata Tshisekedi, icyatumye leta yihutira gusohora amatangazo akomeye cyane. Bamaze gutakaza byinshi cyane mu bikoresho, ububiko bwa za drone nyinshi cyane hariya, ndetse n'abasirikare benshi bari bahari bamaze kurekura barirukanka, aho benshi bemeza neza ko M23 iki kibuga cy'indege ishobora no kuza kuba yakigarura bakaza gusanga iragifite 100%. Rero biraza kugenda bigaragazwa nuko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kuva mu birindiro, ndetse abarindaga ikibuga cy'indege bose bamaze gukwira imishwaro nyuma ya bombardoma ikomeye cyane intare za Sarambwe zakoze kuri iki kibuga, aho amarokete ndetse n'ibindi bibombe biremereye cyane byatunguranye cyane bikubita nk'inkuba, maze abasirikare bakaza gukizwa n'amaguru bakiruka nk'amasigamana. Ibihombo na amarira akomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Ahangaha niho hifashishwaga nk'ububiko bushya kuko ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Ibyaturutse Bujumbura ndetse n'ibiturutse mu bindi bihugu ibimwe byashyikiraga hano kugira byoherezwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Hano hapangirwaga urugamba ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ntabwo bigikunze, ndetse ikibuga cy'indege cyangiritse ku buryo bukomeye cyane kugeza ubwo leta yo ubwayo itanze amatangazo arimo akababaro kenshi n'agahinda, bemeza neza ko izi ngabo za M23 zamaze kuhatanga isomo rikomeye cyane nk'uko byagendaga bigaragazwa. Amakuru yarasobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi ku butaka bwa Kongo. Ubu ngubu twari turi mu ntara ya Cupu kuri ikibuga cy'indege cya Kisangani, ariko reka twimukire za Rubaya ahakomeje kuvugwa ibitero bya drone ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kirekura ibibombe mu baturage. Ubu tuvugana ku isoko hariya neza ya Rubaya, nyuma y'uko M23 yahagaritse ingabo za leta ya Kongo ziri kugaba ibitero hariya neza mu bice bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro by'umwihariko ayiganjemo koruta. Ubu tuvugana bongeye kurasa mu baturage. Nagahinda gakomeye cyane. Amatangazo ndetse official communique ziragenda zivuza ubuhuha, yaba kuri Tshisekedi ndetse na M23, buri umwe ashinja undi ibikomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu. M23 yari imaze iminsi yohereza abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagomba guhagurukira mu bice M23 yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice bya Plaine de Ruzizi ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana harumvikana ubwoba bukomeye cyane, ibisirikare yaba FARDC, abarundi n'abandi bafatikanya n'izi ngabo, ubwoba bwabatashye. Abasore b'intare za Sarambwe biteguye ndetse bamaze kwerekeza mu bice nk'uko amakuru abigaragaza.